por lingba u Lieutenant Colonel Sebastian Marbanyang retired u he sipai bala shongthat hadin bala shakri yakakam la laipo snam. Aba yo banyakran bu mopor Lieutenant Colonel Sebastian Marbanyang retired u la penpau bu snautanat yakadekam sipai nadu dangret bat nadu basdang menjoin hakapor bapas matrik daka jingtre shitam. Ula penpau bahakapor barung kam sipai kumulang rut bat mental la shongthat kumu Lieutenant Colonel retired. Ula penpau ya ke jing sngohun namar ke jing teri shitam ka klemsep bat hadien ke jing shongthat na ka kam sipai mentau la yo ban shakri kumu wayne ki officer Hazila Sainik Welfare Officer. Keting juga ngadi Lieutenant Colonel Sebastian Marbanyang retired. Te ngara trai apo sipai da lai posnem te ngarang song thai mesu snem au benai February mentang la trai berka Jila City Welfare Office Board bari jongka Directorate of Sanic Welfare ba phila bani tho lingkon kumno pipoi ban lai piniso sakam sipai bat house nam ayo philen kajing so jonga pa kam sipai kalong au tu por ba ada kerja pas menteri gi te long su i ki sipai situ bangali kan sum seneng kamtam le por bang sile bi sepo kane ka ZRO ka zone recruiting office te ka motivate nga bang on pesang ka ban joy ka sipai ko ro nga perkhat kanang ba ngani kesan lem ya ing semua tu por te long nga mas pas metrik au sem perkara sipak kanai pesau te ngalimi sepo prize recruiting office ati bukan aku rayu hal, ngapai cipang di board mo kitris ba lam juga musipai, te ngapersang ban apply ko ke entry, kata tu po yung ka soldier te critical, long kabar bang rung kong long bang rung mas pas metric i, ngadang late class 11 mo PU first year tu po ada ya po Chinese College, ngalik ka morning shift, te mas ndap ka depuli kumba sandu brai itu katai kena ispak kena pesawi Chinese College te ngali apply kam spino brai Oktober trong 1994 te hakapor ba ngalai ikani ka physical test nam ta join kum ulang rut po sipai te ngala go through ngalai went through gitu ki test ibar khoi kamare ngala ane nga feel no apo to ka jinok no to ngala po hedu san la jan po sakndiat dengan pa si ko tes nei klemsha te ngala sha reject no to dan kalau ngobadan bok yang apa hadir ar berai kadang biang ngejung kami sipai te hatu ngala persiang ngali persiang biang paswa ko ngala khek biang lejong ngala praktis bah gitu ki bakai bedi mele physical kiriten la khek wa lejong ngali biang ha berai jong Desember jong 1994 same year ri te ngas sajit te ngas training apa berai ajar berai Februari haka 1995 ngalitin sebuah Jabalpur ngalitin sebuah Jabalpur kumlang hadin tu kumba hadin cisnem ngadep ka training juga tengah syak posting sebuah Chandigarh dan nato syak posting sebuah Goa nato syak posting sebuah Jammu hatu po nga try kumba san rusnem ya dan ka serbe jonga tenga perhat ba kat kung iim jangan kung ong mga di no kam sipai adin katan sendem mas long eligible for pension te rai pat ngak shwa ka tung pa ban upgrade la jong ke te kadi tu por Kargil war ka khna isba khna phundai hadin ka tu adu por ki stik sing ila long duna sti bang yo te how asam araja hadin tu Kargil war dang yo sti khambur ma arnai tam ye te ngawan silong te ngalek ndo ngalek mi sebab ki college bubun po silong pan division for class 11 ngalek class 11 ngalek po ki senat ni se kimsha apo saya deman se silong college bun college ngalek mi kimsha nomor ba ki ong ba without attendance ngim na reban accept bp te long ga dan bok jong apat long bepatai ngas pongani ke pangani ka umsipi college bala lek persang atu pi yo nom no tinggal imi support umsipi college ba dembok principal accept ijin request jonga te la pejo admission nga a class 11 te tu bonga dan pusti ngali kelas man gasngi te andara kut sti bangali final sipo jumu kasimi tu bor ngasa posting te principal uang thok wi application khang bang kersido ya ka attendance jupi
Tengah ni kumdo kit no nani gi silong thiet kini gi guide gubuk kini gi solve question paper untuk 4-5 years kit support JNK kerkot cite. Dari ke por kelas banle exam 11 ngawan cuti apply cuti ngawan le exam. Wala exam hari itu lakut biang ke cuti ngali phai biang no asim admission biang namta kelas 12. Kit biang game ki notes baru khait nani thiet na po du pol ki chapala bookstore langi bun hagi kot untuk di kami. Kit biang ki note jong ki ni ki solve question paper baru khait na po silong kit support JNK jong kelas 12. Te upol ngalong pai polok ba kelas ni junga sapentip ban da shwa ban for exam. Te tu por habis kok registi lo pun nang jari ni kok registi. Dan di kapor ban long exam la supha nga registi kini ka rutin jo kini ka exam tengah sampai registi biang ngaswan silong wala exam ni kelas 12. Andang lapas kelas 12 te jingsyang anu persyang ban new biang sang graduation. Andang li pai sepo ka regiment junga unit junga sepo Jammu Kashmir hatu po dan ba nga ba na po jawan ru pila ban long officer ban persyang nada pila pas kelas 12 te ngas pacek di staff ki belakang cidia ong ngala thai ban apply dengan kelas 12 ta ki ong gicek ki ong tangga sisin ba ka first and last chance ngala namar ba ki junga kala over namar ba nga pas kelas 12 after long la tai kumba ba ulmo tu parjendai apoi prasdem ye terjo junga te ma persyang ken kata persyang ngalile kini ki screening test exam dan ngayo attend gitu ka courses namtawan apply gitu namtawan of namta ko officer cadet juga ni ka ikut ka Army Cadet College ECC anda ada untuk ngayo appear exam urhat nga pass exam dan dalam pass exam tu ka written test te gadan sakani ikut ka services selection board ikut ka SSB interview ikut bar khoi kini ki armed forces army navy air force officer ki balong data po service we have to go through kini ka SSB interview tengah tu po ngangat sepo Bhopal Madhya Pradesh perile kini ka services selection board interview netu kadu ngapas daging system ngapas ke interview ru te hadian to pat ngasih training no apa Indian Military Academy license graduation plus military training hadir na tobat again section 4 postgraduate plus military training hadir south dem na pass out na po si po Indian Military Academy house dem ada nyo kum lieutenant dan to further saya kam juga ngatrai ngasak posting bun ke jaka as an officer dalam commission te hadir to house dem arajar arpuai bangasak posting apa Tezpur te hatu pola dan serve juga lai post nem ye te ngaperhat ngan apply premature retirement mo ikut VRS tengah apply no hapor sa posting bu Tezpur hi ngan apply tengah sayo voluntary retirement rasawan pension no masih sistem hi hau berai Februari kata kalong kejani juga banga naru bangarung kami spai hau kanai spa kanai pesan kum ulang rut hadin topat ngan pension pat kum lieutenant colonel haus nem arjar pesau kanai Februari iba bon ki kimi ki pa ki tiang ban pha ya ki khun ban let long spai ke ka jing tu jung phi ya ki kimi ki pa ka jing tu junga lang ban supai mong menta ki la khambun hi kimi pa ki bala ai mesti mi khun ban join kam sipai la khambun menta te namar ba na ki jing mo kam wa wakatar ang dan hi kimi pa ngoi kendo ai kini ki last system bangala song thai ngasih kendo ngasih kwa ban motivate ikhna kasih jungi bikin jaga mispai ba te ngalai kendo kep kita kimi pa ki ong MP msha mtiang msha man join kam mispai kumno join kam mispai na shabar shalong pa jumi rande mlai kumno niu kumno te ngasih kustu ba kaju hi mangar walang ju hi apa ba mi ne shalong first time apa ju poi bi shabar shalong first time ba kalai tangalai ni pindala ai kala kanti kala lam hi dai kum kimi pa ngakwa ipi pinne puchul dai kun kiti bakin join namara ka kum sipai ari kim kwa ban tris lem ru khamta mata le gadan kene agnivir entry south nem pila yo perman no isi yanta pila ban tri di kampat dai kum kwa ban tri mta ro den khatsan nem pila la ban sim permission no pila ban tri bang si sepo civil area civil life kum pi ka kam pi kwa ban chu thol jong hadin pa
te nga kentu lang ba kani kimi pa ba kimdei ban long man penduk mesti mi kun ko mas ko ndo nga ilap kana ini ba aku baru jangan kam sipai mengaru image nga action sha nga ban join kam sipai yo nga ngam sha yo ndo em namar men sound head minum la sha kenapa nga terus tu image nga nom le unta ngan ikut nga sha be te kata wala pen kan pen strong su nga bangan kot ni kam sipai adu ngate la kusna te kaju epi kim paru nga kwa epi bro film ai mesin ikon kiti makin tristom nama ada kajing ai mesin min pi ikon de makir ni obersim kene persang bat lada ki feel kanu tesu namar ba ibu ni kena ki ong bangal amar yang feel ong la pas tong kamiyo namar ba kene kam spai ong ba tang feel pas tong amar yang niyo na kibun ki test kum ka written test kum ni kitchen up ki zigzag ki long jump kibun nak pas baru khat kini baru khat depi salak ben yo ya merit ke babiang bisa yo kam sipai Phila mutai sepang ni ka ni vi ni ibun ba ki kena samla kin batip lat ma kum do ban apply makanya kani ka gini vil entry kibun mo ki entry kita la jong kawai jong ka class 8 tradesman yang tadi pas class 8 kawai jong ka class 10 tradesman ba GD kawai pat class 12 egi ba technical entry ki SKT bat egi clerk te longba kani longma kwa ban chu batai pi ki kha sama jungi ba sepang kumno kalong gani ka agreement entry khanon kom pin apply ban kong do ban apply kani pin apply apo kani ke join Indian Army website pin lai ha to pin ilo bar khat hanor kom sepang jungi sipai life in the army kumno ban entry kum agnipat kumno ban entry kum woman kumno ban entry kum as no ban officer kumno dan no barkha to dan mata agni vir dan lai jong porcha to agnipat agni vir pin la klik to pin ban register la jong ya register la jong dan pin ban apply lai pin ban apply ru su register ru pin pet bun ki scheme kilong kumno sepang barkha to barkha dan no barkha gitu dia to pin rekam ni sabang kali no kalong very easy tang bang subatai fi ba kalong ne pinala apply kani ka test jong ni vir kalong nerkom kalong total aspa marks napok aspa mark sispa marks kadai jong ka written examination online common entrance examination sispa nak sispa ko ba sispa interview ko marks le namta ka ba mare 1.6 km sau ko marks ka de namta ka ni ka chinap pinable te nakato indro po maksu yung 1.6 km labo tar komba kitu ba poi hapo ka 1 minute 30 second kinyo full marks indro po ki ba poi hapo ka 1 minute 100 second kin poi kinyo 10 pra ki ba poi hapo ka hapo ka 1 minute duna susu ti ba poi hapo ka 1 minute tam duna susu ka marks ba kiyo sim namta kani ka chinapu chinabar katuru kadan riu pra bersipau ki bala bela riu ag bela bela sipau ki full mark 40 marks ki bala bela fry khamduna isu bala bela ri khamduna isu te lengba kani kwa wan petip sipi ba haba pi kwa bela ban appear kani ka gidivir pin ban klish wala jong long I am ready for that number bon pe kilong ki wan ki persang beli kena please ni persang tama kim tip pat dan test ke ai kena tip Shwa fin lej befin persang kedim tip kadan kaya ke test kanu ki marks e war khan te don gibal pas khamare kila pas ni chinna pro kila pas ke written examination ro tangba teng ke vacancy ka duna pe mano ba yo 60 mark full apo khamare apa ya po san le for second mano ba yo full mark apo kan ni ke chinna bala bele alus po yo 40 marks same ba kan ni ka entrance examination ro kanu ka marks biyo kham yo ha kin select kita te don gi bastu bakla ba ngala persang bun sien ngala pas bar khoi hane ka tingi junga semi long lengma kani kwa ban batai fi ba kine bala batai nga gidei bar khoi ki test badan ko agni vir te pengkre se la jong tang kom pengkre try your best
very easy ban phila ban poi hapo ka san minute lai po second da pidong kata ka jing tristom abasok kam da jinjar si ma phila ban le 10 cina pro kam le busok asur kam le ka ba jinjar phila da jing practice tung phila kuma ongai fi ba nga hapo ka arbanai hapo bang le ni ko ngala ban le tang san hapo ka arbanai din garam dia jing rollman ngale biang ngale du khat ar ma ka to jing jumom na junga bang tang san kala pen wani aku nge challenge nga take it as a challenge la jong balai beli nga tang ta sakawiro kata ni chang ki test jong review sakawiro kum kani ka policy jong government menta ki ong ban naka 6% em kum ka batch ko no review ki join ba kum mata kani ka batch ki subo ki le kum ba 6% ngon asta ngon tetang persen kin sim permanent na po sipai. Ada akut kata 4 year terms of engagement, how to work in sapa application na berkiki kedigir. Siapa akut kini kata, kin pan application. Nah, laban tu na peding gitu, kibang kuat ban put new show, hendak laban buan kiban, kuat continue jam. How to kin jet tang 25%. Hanor ko mengini kin jet kino belum best. Babiang ka report, babiang kam ngejam ketrai kita. Apa kin pergi report berkai saus nam. But ngala ban orang kata apa ki kena kasi jungi lada ki join ngala kerung ga experience junga balai pusnam ba kin sajit bahai dai 25%. Nomor ni kena rong ilulum kin kena hill area sini kena kasi ni don kata ka inbuilt qualities apa kasnam jungi ni don gilong loyalty gilong integrity ba gilong hard working. Kemudian kita kalau kata lat menong ba pinum sajit be pin la sajit apa 25% par te dia te regular te pau na po si pai ban continue har guna di po bi pension sepang ka to ba dan ni khna iba ong ba ini ka height jungki khna bana po street me kala jungki apo spai di bin panduna mo ka height mo ba sini khna yong kham long duna ka height te regarding kata ngaskwa ban itu ya kena jungi ba kahai namta beru kami sipai na pok street jungi kila penduna pa namta ka street jungi kahai beki kwa beru kami sipai gadai sispa san pinyo centimeter bat sispa 20 centimeter kaba kahai gipan ne kiwi state pan kamtam ne kinol India beru kami sipai ki habram ne kahai kaba sispa kunai dan sispa 20 centimeter nang tapat sipang tu dan di baong ba ladi ben yo no la kajong ka mo migela regiment dan di ba kena di baong regarding kata ngasi kwa ban batai ba yam ta te kam kanum la hi ban long namar ba ngi na po plastik mega jungi dan duna ba badan po sipai te yam ta hi de kam jenjar hi namar ba maybe naru kipor misam duna ba bi ba pandu kam sipai takraw di duna ka stand jungi ki na posti jungi po ka bateri kam sipai te sakweru ngasukwa ban penting pi ba ka asam regiment ka dan nam takata bukan long ngasukwa ban batai pi ba ka asam regiment kamdei tang ki khna ban ki asamis mo kyong bakari ka tengah asam regiment hane ka asam regiment ki troops bar ka sipai batan po asam regiment ki dei na po bar ka ki 7 state jungi 7 sister jungi Ba kumbalong menta bun kisamla kasi kimda jet ya kam sipai da kumno ng prusto yaki te lengba kani ka jengkli nga kwa batai khna ba ka kam sipai kani one of the best profession kam tam mata dang kini agrivi le de fitre tang sok sedang karena hai lo support civil pentai boy kampan itu bayo continue kum ka rule jong sipai jong ni ka government ba arfan persen kinsim balong pentai permanent ti fila pentai den kadin ka sos nem kayo ban sim pension ya pindayo pension ki bon ki sipai sini ki bedang biang ke kata ki tri bang sigi kam rawan support civil sini pi ku nga tri lai pos nem kata sering tri lai pos nem ke service support sipai tementara on pension ayo pension ayo bon ki facility om tang pension ayo kani medical facility ki canteen facility ayo bro tementang la tri berka state government hapo kani ka directorate of scenic welfare telong
Kadang ong ba is one of the best profession ba fintray. Namar ba ke pension lu filong ipio kloy hak kata barang biang ba be pila menteri ban kiwi kam. Ini kiwi kam bat abo kiwi department pi kita hidup sang pras dem, repos dem. Ada bentuk film langsung teh kam ro. Teteng buon ngai gini ki sipai langsung thai jungi. Iyo aratli pension ro. Na sipai yo pension bat kani ke department bi kita biang hadin pat nak tur yo pension. Yo double pension. Ba kumdu fi song iladi haba phla yo ban song that no kum we na ki he spai. Ngasku lojong ngasuknat bai lojong long bangala cu sikni ka kam. Lalu dong rep. Lalu pas menteri bojo ne kam ngasuhun bai lojong ba mentang langsung thai bat dagi jing tri sistem langsung thai kumu ngarung po spai kumu dong rot. Andai ngarami na po spai ba mentang kumu level colonel. Kumu ka rank officer apa jong dinami ngalong certified bala jong bar ke aging tri sto mga tri watch ka turu ngasung ja thai kam sap ai menta ngalawan jong thai menta la tri lai pos dap kataru menta ngarang yo tri hapo ka state government ma ka kerta jong kadang biang wala nga tri ma lai pos dap Ke pat ka khubor ka ba fidal man ong syaki we kisamla khatam ha ka juk ka du kam bar ka juk ba ki kam sneu ki chilai. Kawai bang kwa bang ai mesti me khna sama jungi ba kapor pila dan nglai kundu bun mo ki khna ki bala apply kam sipai ki ong bang ila pas e ke jumare ila pas ke tes ani kim sa select pek na skwa on pentip nomor ba ke selection jo ko jo hapo kam sipai mong tang pas to mare pila yo pidin pas ke ni ka to ke bun ki physical test ang rasa kawairu pa ke written test ru namar ba hadin gini kita sebar khoi kadang sa merit bikibo kano marks view apa written test kano marks view apa kamare kano marks view apa kedu chinap physical test te haba pi persyang ba berlet benjoy kam sipai pinong bidi benong lejong bala putre bidi bentip ba ban mare pidon kam kano mirit ben pas namta chinap ban hable kano ben pas ba written test kano ka pas mark Pidi bentip kita berkhoi. Namar ba definitif nganai kataru long kuma ono haba ba film bamare kisna 3 categories no. 3 categories no. Kiba po yapo san hamare 1.6 km. Kawai bhana po yapo ka 5 minute 30 second group banakong 5 minute 45 second group ar dan 6 minute group balai. Te ka kam jingi den persyang ban po yapo ka san ne lai 4 second. Bengyo full marks. Agato same hapor file kan chin up isim nriu pra bat sipo ting mri ban im ba ngan im kata nriu tang mod pas pidip im ke sipo di fila ban ru sipo yo full marks same kalait ba kan ka written examination ro pidip tip ki syllabus yo ke ba pikre la jong tar kom khang ba pok entrance exam ro pin pass la nyo ba ki marks Namar bakani ka kam sipai long kibor khoi kibon gi ba apply mo bun tang ba sibu de ki bun gi ba pass pat ke vacancy ka duna ki sabu merit tu kupor te ke merit pat kitip kin sim fai ki to ki ba yo ke mak kan biang te lomba kani akwa ban kentu pi bor khoi ba sim be pitmu ba pi kwa ba pila ban mare kata pi im ba po ya bo kasan de lai po second pila be sim nang tak physical test sim nang tak entrance examination tu namar bun ngapai don ki khna mo ki ba persyang ban le tamba khri ni kim le mo no full hearted don tang flight tang man chule untuk mare aro namar ka karali sipai kamle ta kamare bun ba what tada fi feel in for any reason fi feel kalau test kendia do kumanga kumsi onglo fi feel fim dei bandu jingkremen kumanga itu fin kong ba apa banget persang rung sipai ngan kong nga hakutu po chinop nga feel ngayo tang ngala ban le tang san ajeng poin riu kan dia han riu kemsa kemji dinga te katu ka jing bamla junga kapen strong nga ong balai nga feel ka to test nga I've taken this as a challenge the next hadin arbanai hapor bang le biang hadu khar asin nga le to besok te kalong kata bindong ka dedication film dei ban film randin di film la ko naru film ko naru dei film dan di film tristom isu
But sini village kuma orang tak ada benjoy kami sipai. Kita bentip lo berkhai. Ke ke tes kat lo himak na dong sino bentip. Dan sila ban prepare la jong. Om ban sulit kum tu ban sulit mare tu. Takani ai mesti ban pi baro sumba trace dong. Pat motivate la jong. Evidence saja temu pi kwa nyo kami sipai, pi kre la jong kata kom nam bala ban nam jit itu. Nyo ga kat tong. Pat kuma su ong no sibu. Nada pila le hadu kata ro pim sa jit telong kajing rai jumna jong mibi ka perkhat pi ban le choi kampam la ante. Ina hap hun ni kata. Andai pat badong country storm ni feel no ni ong pat bawang kamjo